أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم. Naguni na pitero umusa ko pagtaunian at admini sulimur kanu Allah guni ko sabeteng kanunian ko pagtau Firaun a irarasairan kanu sumarata asiksa gupupenum beli iniran sumanga watai wa mga mama na pelambe iniran sumanga beber kanu na adna matataguru umana tiuba apun ko kadnani walbiya mala. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Naguni na piyakalang kapukad na niyo amataan au panalamat kano na pagumanang kor kano din sulimwakan gumataan na ungkir kano na mataan na susik sa akan na tanto amargan. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Na Pitero Musa, aoongkir kanos kanu aguso tawa matatagu kulo palangon na mataan na swalla na ded na mapknunian. Akhir kupudi. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuh wa 'Adin wa Thamud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Berkanu de makatalingo masututulang ko sirana miyaw na aniyo supagtaw Nuh gusto Ad gusto Samud gusto sirana miyaw rianiran da amataw kirana inuntas wallah miyakaw makiran sumanga sugu kiran rak sumanga rarayaga karina na piyang kabiran sumanga limayiran si kung mga ngariiran sa utag gupitiruiran amataanas kami na inung kirami so inisugur kanuto gumataanas kami na titwa sesangka kami ko ipendulunior kami uto sa mapayag kasengka. Qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Pitero mga sugukiran abaad na sangka kumakapantag ko Allah amyadin ko mga langit agusulupa tuwag kanuniyang kaanian rakano mapakada sumanga dusa niyo gupakalala nateng kanunian taman ko taali ka mapapento pitirwiran at naaba kanu di manusia lagi demi kebayaan niyo akaalangang kami niyo kupsimbaan mga loksami nawiti kami niyo sa katantuan na mapayag. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum
بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Pitero kiranu mga sugu kiran. Ak naaba kami di manusia alagi diu. Na ugaid na swalla na pembeganian salimu sutawa kabayaian ku mga ori penian. Nadir kami patutubaad na mawi tamir kanwa katantuan inunta usabab kuidin wallah. Nasubus wallah isarigi umya maratiaya. Wa ma lana alla natawakkal ala Allah. Wa ma lana alla natawakkal ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaytumuna wa ala Allah falyatawakkal almutawakkilun. Na ande manaya idiya mikasarigi ku Allah. Asab na ratioro kami niyan ko mga lalanami. Na mataan na pupentang kami din ko kaya pa makasakiti niyor kami. Nasubus wallahi sarigi ukisa sarig. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Na pitero osiran ada pamaratiaya ko mga sugukiran. Mataan apaka awaan amis kanudin ko lupa ami. Udi na mataan makakasoy kanudin ko ukit tano. Na inilahum kirano kadnaniran. Am binasaan ami din so mga derwaka. Gupaka pagingid namis kanudin ko lupa ko orianiran. Giyutuman narkotawa ini kalkian so kapakatindagian ko hadapang ko. Gu ini kalkian so siksaakan. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Namyang nisiran sa tabang ko Allah. Namyalugi so umani takabura sumusorang ko benar. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Si ko kebulusan yan so naraka jahannam. Gupekay numan ko igedena. Min waraihi jahannam. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Si ko kebulusan yan so naraka jahannam. Gupekay numan ko igedena. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Plik genon gumargna kaplinuan yanon. Gupupeka taling umaon so kapatay puhun ko umani derpa. Adi bupetay skanian. Guse ko kebulusan yan so siksa amita taralo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Aya iberato sirana de pamaratiaya ko kadnaniran na sumanga amaliran na lagi du umbi. Ini bayugs kanya nundu kualunga nakapananagumputian. Da akesakmiran ko pinggeleb kira na may tubu. Giyutuman nas kanya ni kadede gemiak kawatawatan. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Bangka dikatawi amataan aswallahi miyadin ku mga langit agusulu pasi iku benar. O kabayaian na kailang kanunian. Gupa kasam bisa kaad na bagu. Wa ma dhalika ala Allah bi'aziz.
nak naabaw tumargan ko Allah. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Na mabayar siran ko Allah langon na teruunu mga lulubay ko sirana miya manakabur amata anas kami na miya baloy kami apupengungunutan rekano na unas kanu kelinding kami niyo ko siksa wala sa may tubu teruuniran ao tiro kami wala na miya turuamis kanuden magisen reketano o ino mi keminan tano antawa abatanuden mi pentang kadebu akapegepasan tano. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Naturuuno syaitan na may kamapasad sukukuman amata anas wala na ini dian rekano su dian dia benar na ini dian dia kenerkano su ribat na diuratakan skano na da amia beloya kaparakan rekano ogaid na giuguakan skano na inunutan ako niyo na dia ko niyo penenditi na aya panenditi niyo na sumanga ginawa niyo dia kan skano ketabangan gu dia ko niyo ketabangan mataan nasakan na inong kerakan sukini sakuto niyo rakan kuala guwani mataan na sumanga derwakan na adna bagian nirana siksa amali pedes. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Napakasuludin susirana mi amarati ayagu pinggelub kiran sumanga pipia ko mga surga apu pemangundes ko kababaanian sumanga lawasaig makakakal siran roo sabab ku idinu kadnaniran ayagi iran roo ikukurmata na salam.